hari ikintu kiri inyuma y'amarido utabonye, hari ikindi kintu wahishwe wowe utabonye, ariko gusa wowe baragushongereje, niko nobyita, uragiye harikoze kimwe bibiri ari wowe kijya kumana. Batuke so batamuzi, bamubeshe niba atigeze akora, batuke nyoko, batuke abana biwe, ibintu nk'ibyo ngibyo byose, numara wumve ukuntu we byokuba. Reka ngusuhuze, nkwifuriza igitondo ciza wowe bukeye ndetse nawe bugorobye, nkwifuriza umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Amahoro y'Imana akomeza abana muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abantu bose bumva bane tuvuga aho muherereye. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Muri abantu b'agaciro cyane, mwarakoze kuza kudukurikira no kudukunda mutatuzi. Turamukije abantu bari ruguru iwacu mu bibanza bya basekuruza amatongo ya base, aho muherereye hose Imana ikomeze ibishimire kandi ikomeze ibarinde. Turamukije by'umwihariko umuryango wa M23 AFC twirwaneho, abarwana shaka mwese, abakunda twirwanaho mwese, yambu cyane, turabahobe kandi turabasuhusha. Turamukije Abanyafrika, Abanyaziya n'Abanyaburayi n'Abanyamerika aho muherereye hose. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Ariko by'umwihariko dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV. Warakoze kuza kwifatanya natwe, wakoze umusanzu ukomeye, wakoze ibintu by'indashikirwa, wakoze ibintu byiza. Dutanze mpore ku bantu babuze ababo, mwihangane kandi mukomere, ndetse n'abarwayi namwe turabihanganishije mukomere. Imana ibaheze gukomera kandi mugwe musenge cyane, ivyo byumba murimo mubivemo. Kurwara birabaza ndetse no kurwaza bikababaza. Twebwe inahangaha tumeze neza, abakunzi bayi neza, ndabizi mumeze neza, nanje meze neza kubera ko namwe mumeze neza, kandi imbaraga zanje ni mwebwe. Iyi morale mba mfite ni mwebwe, uko gukomera ni mwebwe, kuko mutwanze mukatwanga mukadukura amaboko, twuba dutsinzwe. Ariko ubutsinzi bwacu ni mwebwe, nimwe imbaraga zanyu, nimwe imbaraga zacu, kandi ni mwebwe dukesha bino bintu dukora buri munsi uko bwije nuko bukeye. Rero ntabwo ndi batindire, abarwana shaka mwese nababwiye aho muri, mukomeze mutange imisanzu, mukomeze mufashe abayobozi banyu, ntibakaza birirwa babahamagara babinginga kaho bahaba basaba n'ibintu bibareba. Ariko rero mukomeze muganduke, kuko nabiri zivuga ngo gandukira ukuyoboye, ko niko kumvira Imana. Ni ukuvuga ngo rero njewe ntabwo ndi batindire, naje kubabwira inkuru ntoya nifitiye, wowe itareba ntuyumva uyireke, nawe ireba uyitegere. Ariko ndabizi yuko bake nibo bayizi, bake nibo turi bujane. Nuko nje kuvuga inkuru y'umugabo, umugabo wayobotse cyangwa se wayobye niko nabyita, ayobera mu Kagara, baragerageza avuka aranga, sinde bumuvuga izina, twasanze ari bwo bunyamwuga, ariko gukora amakuru neza. Dore impamvu bino bintu biza bikora ku bantu cyangwa se biza biba bibi, iyo uvuze jewe ukameshoninga umuryango wanje, kurya nawe uba witeranyije. Ariko iyo uvuze gusa jewe biba ari byiza kurushaho, wavuga undi biba byiza kurushaho, ariko ntihagire ahandi urengera nguje kuzanamo abangaba, nguje kuzanamo n'abangaba. Bano bana batoya benshi bagiye muri iki cama, abenshi barashutswe, abenshi barakoreshwa, kandi nyamara reka mbabwire, sinzanerekwa ariko nza mpanura. Bino bintu bitinde bitebuke muzabona kuri kwabyo. Iyo rero umuntu abukoresha mu nyungu ziwe, wendi wafite ubusharire ashaka gukomeretsa undi mugenzi we, cyangwa ashaka gutuka message kugira ngo igende, akagukoresha guha amafaranga, wowe ugakora inyungu ziwe. Ibi ndi kuvuga hari abanyabwenge bari bubyumve. Wowe ugakoresha bwa bwenge bwawe nyine buri aho ngaho bungana nawe, bakagukoresha ugatuka umuntu, ukamubeshera ibi n'ibi, nyamara iyi ngaruka zibaye uzirengera wenyine, abandi bigaramiye. Ariko reka nivuge kuri umwana w'umusore, imyaka n'inki yacu twungana rwose. Yayobye nawe nkayantana yari yarayobye, arazimira aragenda, famille iragerageza iragoragoza,
aranga, mwana wanje reka kuja muri ibi bintu bya politiki ntuzabishobora, reka gutuka bari abantu bakurusha amafaranga, gutuka umunyamafaranga noneho umugome warakaye. Ewana nyine biba ari ibintu bibi. Njyewe nza nkora inkuru tiku bujajwa iki, ariko hashira iminsi nkabona murayikoze iyi nkuru, mbahaye ukwezi kumwe cyangwa abiri muzaza kuyivuga, kandi iyi link nzoyigarura nyibibutse. Famiringinga aranga, aza guhura n'umukobwa bivuga ko yarwaye, uwo mukobwa abana n'ubwandu, baza guhura baranabyara. Uwo mukobwa ari Canada aragiye ejo bundi rwose, baranabyara, amare kubyara wa muhungu nawe biza gusanga baramushizeho ikompara y'umuriro ya danje, ariko umunyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Njyewe byose ndi butindeho cyane inkuru yiwe, kuba yaragiye nawe akaba hasaza guma gutukana, ni byiza, niyo mahitamo yiwe. Gutukana si umuco mwiza murabizi, ariko iyo wemeye kuba igikoresho cy'abandi, ni ukuri kw'Imana ndagutangarije ku mugaragaro, iyo wabaye igikoresho cy'abandi, ingaruka ufesinga wenyine, nta wundi muntu muzisangira, ingaruka uzirya wenyine. Kandi reka mbabwiye n'ikindi kintu naje gusanga, abafana ni beza, abakunzi ni beza, ariko hamwe abafana bazadushuka. Uzi ko ushobora gukora nk'iyi nkuru bakaba banshongereza ngo duhe part 2, ngo namuvuge ngo kuraho ishiki, ngo ubundi ngo uri gutinya nde. Nanjye nkaba numva nyine ibicika byabaye, commentaire ko ziraba nyinshi, ndi gutukana, ndi kubesha. Kuvuga inkuru ihari ni byiza kuruta kuvuga iyo wategetswe irimo no kubesha, ni bibi. Ejo nkamba nkoboka ngakora part 1 part 2, bagaca bambwira ngo ariko waduhe part 3, mukana tubura ko umugore we ameze muri Canada. Reka umugore ntabwo aba kuri social media, ntimumuzi, nta mpamvu ngomba kumuzana. Ariko abantu baza bashukana ba mbere ni abafana, akamakubwira ngo ndagukunda, ngo iyo nkuru yavuze neza, ngo ndagushigikiye, ngo ntago wabeshe, kandi nakoze igitangaza mu kubesha. Akamakubwira ukuntu uri innocent, uri perfect mu kuvuga amakuru, nyamara wowe hari ikintu kiri inyuma y'amaredo utabonye, hari ikindi kintu wahishwe wowe utabonye, ariko gusa wowe baragushongereje, niko nobyita. Uragiye arikoze kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, gutuka umuntu w'abandi, uri gutuka umugabo w'abandi ufite abana, uri gutuka umugabo. My friend, bino bintu mubireke. Ndikubwira cyane cyane abitubwe bagenzi banje, mukore content zanyu mufitiye amakuru, mureke gukoreshwa n'abanyamafaranga mwirirwe mutuka abantu. Turabazi mutukana, turabazi. Ngo wenda guhanga ngo umutuke, byibuza wowe utekereza ko batutse papa wawe kuriya wo kwishima? Urwo rukweto rwambare, ico kirato cambare, ari wowe kijya kumana. Batuke so batamuzi, bamubeshe niba atigeze akora, batuke nyoko, batuke abana biwe, ibintu nk'ibyo ngibyo byose, numara wumve ukuntu we byokubabaza. Ariko gusa kubera hari abari hejuru bagukoresheje, nawe uragiye ese babwita urabwanutse, uravuze. Njyewe nafashe telefone yanjye mpamagara uriya mutipe, ndamubaza ese kuba ari kumbwira ngo warashe kuri gerenade kuko nizo, arangwite narayirashe ariko nta gerenade irimo, niko bari kuvuga. Ariko abavuga niho babuza kuvuga, bazavuga n'ibindi bitari ibyo ngibyo. Nshuti bavandimwe, mureka dukore YouTube neza, twirinde gukoreshwa. Uwo muntu uri kugukoresha, ejo uzomwandikira wagize ikibazo kwihorera, ejo uzomuhamagara kwihorera. Bamwe banagukoresha avuga ngo message zanje nawe wirinde ko zagera hanze, ibigaragaza ko nje tuvugana ubyirinde. Hanyuma uwo muntu agukunda gute? Ushaka kugushira mu mavuta ashusha atari bugukuremo, ushaka kuguta mu muriro wa acide atari bugukuremo.
mwaretse ibyo bintu, mwabiretse. Bino bintu muraje murebe abantu bigiye gukoraho, kandi biraba pe, bivuze gutya gusa bukeya buke, ariko ukwezi kumwe abiri muzobona ingaruka zabyo. Umuntu uri gutuka afite umuryango munini, afite abamukomokaho, ni umuntu umeze neza, yewe n'ibyo uri kumuvugaho ntunabizi. Warangaye kameramani. Mwirinde, mukore content zanyu, mukore amahitamo yanyu, mureke gukora amahitamo y'abandi. Niyamye bwa nyuma abantu batuka ababyeyi b'abandi bataba kuri social media. Ubwo si ubunyamwuga, ubwo si ubupfu. Mutukane mwebwe ubwanyu, muhangane mwebwe ubwanyu, ariko reke kunyibutsa bya bindi bya kera utanazi wahawe gusa amakuru yo kubesha. Dufite ibintu bitari byiza, turacafite nk'urugamba muri aka kazi kugira ngo abantu, hari umuntu wambwiye ejo bundi ati kuva natangira kubona social media yanyu mukora neza, nje nanabaswe n'ibiganiro byo mu Burundi n'ibiganiro byo mu Rwanda byari byarantwaye, ukamusanga mbirayo ko ndabitegera. Ariko namwe mbone ko dufite abantu bashoboye kuvuga amakuru bakadusetsa bakaturuhura, nta bindi bintu ngitegera, nta bindi bintu tukicumva. Ni mwebwe gusa nsigaye numva, ariko mwarengereye, mubireke. Mwebwe mukora amahitamo yanyu, ntimukora amahitamo y'abanyamafaranga. Uko umuntu agiranye ikibazo na runaka, ngo ndatanga ifaranga ngo runaka ngenda mutuke, oya. Namara kumutuka ukuri gakuza kumenyekana, biza bitwara ukwezi, 2, 3, kandi ngo kuza guca muzi konti gusha, nubwo yego kuza kugera iyo kugera kwararusha, ariko kuza kumenyekana. Ese nibihinduka gutya bikaba katere virgule, narinje kubaha onyo no kubabwira amakuru ko ya mukarunaka yahurutse. Ariko ndabajimije timuruha munamenya amakuru kuri amoni nkonkobotse yaje ngo wambwa we gukora umugore ngukuramvuga ngo nje yo mwage mwiyubaha mu gihe twavuze ikiganiro nkico mu makode dukoresha ifoto y'umuntu nakoze ganaje bundi mbona umuntu yamakonko bukiriye arantukarato tazina ry'umuntu navuze izina ry'umuntu ariko nta foto nashizeho bakamwa ko ihungabana rirabisha mugende mumenye ibyo muvuga. Jewe nza nkora amahitamo yanje kuri ineza neza, nza nkora ibiganiro by'amahitamo yanje ntabwo niteguye kuzakoreshwa n'umuntu ngo ashuke ngo uvuga ibi ngibi ndaguhe ibi. Njyewe icyo mbona ni ngombwa kukivuga ndakivuga, icyo mbona atari ngombwa ndakireba nkama mpumiriza nyine singikomeza. Rero mugenda mumenye ubwenge bavandimwe, uko umeze nka za telekomande bari gukontorora mwige kuvuga amakuru mufite ibihamya, mwige kuvuga amakuru muhagaze mufite ibimenyetso bitatu, ikiri munsi ya bitatu yireke uvuga amakuru watohoje. Ese wowe abo ngabo utaramiraho runaka wowe ugiye uzi ibyo basigara bakuvugaho, basigara bavuga ko ntahanugira. Niyo mpamvu nje kuzambana ndi kugamba umuntu bizakugora kavuga ngo runaka twari kumwe ngo ibi nibiyagiye. Naje gusanga ko bano bajama tubana muri iyi societe sabana beza, muricara muri babiri mugatondagira umwana w'abandi kuva ku mutwe mukamugeza ku mano, nawe bagenda bakagutondagira. Njyewe soje mbabwira ngo shaka amahitamo yawe arikora, ureka n'amahitamo y'abandi. Turabakunda cyane, mukomeze mugirire bijiza. Ejo mfite anniversaire, kesho niko na bidi, tariki 7 niko na bidi. Ababishoboye muzaze twisangirire. Turabakunda cyane, amahoro mu mutima n'amafaranga mikofi. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro cyo nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.